इधर देखो सामने पे धंध खड़ोती है बारिश के जो धंध खड़ता है अक्सर नाल धांधी पे ईशा भी तरह शिकरे धांधे खड़ोते हैं। देखो इन्होंने तरियां दे कम चेक करो हूँ ये धांधे खड़ोते हैं। ये देखो मैं थोड़ा के दसावा मैं आप ही बारिश धांधा पिया हाँ बारिश बहुत डिग तेज़ आई है कलूर कोट दे इलाके दे विच ना तूफान ते बारिश जितनी तेज़ आई है मैं सर्दी लग गई सी के करींदा खड़ोता है। देखो भाई एक खुश थी पे फिजा ईशा अक्सा ते नाल उज़ैफा ये देखो भाई ओए शेकरी ना खड़ा। अस्सलाम वालेकुम वीवर क्या हाल है ठीक हो सब खैर खैरियत है। मैं हाँ मकसूद वीर तो पे यूट्यूब चैनल सराय की मुंडा आज द व्लॉग बड़ा मज़ेदार है भाई। मौसम ख़राब होया खड़ोता है कलूर कोट सारा जड़ा इलाका है ना इत्थे मौसम बड़ा कातलाना बना खड़ा है खूबसूरत मौसम सेल्फियाँ ते वीडियो वाला क्यों कि बारिश का है इम्कान बना खड़ोता है अन करीब बारिश लावन वाली है। मैं कह व्लॉग स्टार्ट कर गिनूँ व्यूवरन दिखा गिनूँ तो मैं थोड़ा बादल दिखावा जेड़े बादलों का सीन है सामने चेक कर सकते हो कितने काले बादल हो खड़ते हैं। ये देखो सामने तुम इतना इस साइड ते तुम मौसम चेक कर सकते हो और इस साइड ते भी मौसम चेक कर सकते हो। नाल मेरे बदा है जुबैर ही खड़ोता है वीडियो बनाए सामने तुम दिखाऊं सेल्फी बनाए पे जी जी क्यों मौसम प्यारा बना खड़ा है। अच्छा ठीक ठीक मौसम प्यारा बना खड़ा है। अच्छा मैं तुम बिया एक भाई दोस्त दिखावा तैमूर जड़ा नहीं सर एक दोस्त ए भाई तैमूर अच्छा भाई आंदे पे कैमरा नहीं हटना ये बदा ने भाई तैमूर आज कितने अरसे बाद मिले बादल जड़ा ना वो गाजा मारना शुरू हो गया तो जुबैर सेल्फियां बनाया खड़ता है अपने देख पे सामने जुबैर इधर आओ देखा छोर सरींदे पे है ना देखा छोर सरींदे पे उत्ते मैंने पीछे तो सब्जी नजर आती पे हूँ मुकम्मल हुई पई है जो मेरा नेट है ना छोरा मैं भाई पट्टो तो बारिश आने वाली है नवा नेट जरा ना वो खराब हो गया तो हमजा बाल चाहिए हमजा नेट यार घर रखो खराब हो गया तो बाल दे ख्याल करो ठीक है ना असा भाई नेट अपना पटा छोड़ा ये बाल जड़ी है वो घर मुंदे पे तो जरा मौसम है ना बहुत प्यारा मौसम बड़ा खड़ोता है। शहबाज भाई नेट घर पहुँचाओ ठीक है ना। हाँ जुबैर इधर आओ यार मौसम चेक इधर आओ भाई इधर आओ मौसम चेक करो भाई छोड़ चिक कर सकूँ सरिंदे खड़ोते नादन पे सारे व्लॉग पढ़ो मौसम जड़ा ना हूँ बारिश लाए वैसे अस बारिश के विच अज ना व्लॉग बनाए सू एक थींदा वधे पार हाँ भाई पता नहीं जूम करके दे दें कोशिश करेंगे अगर आ गया ना सीन बड़ा एक मजेदार क्या करेंगे वदन कुश्तियाँ बढ़ते वदन हाँ तुम क्या वदन करेंगे मौसम एंजॉय ये हमारे मौसम एंजॉय करने दी कर गनो इस तो अग्गा ता टेंशन ही है ना तो अग्गा तो नहीं टेंशन आओ दे दिखाना किदे चावल भाई इतने मौसम दे विच थोन दिखाऊं जूम करके चावल लेंदे पे हैं सामने चेक करो कोशिश करेंगे जूम करने दी देखो भाई ये आवाम वधी उत्ते चावल लेंदे सामने चेक कर सकते हो कल तो पानी आई अज जड़ा ना इतने लोग अपने फसलों ते ना चावल लाना शुरू हो गए क्या शायद पे क्या पे किदे यार क्यों शर्म आंदा यार सामने सीन देखो कितना प्यारा आंदा अंधारी भी भाई शुरू हो गई तो काली हाट कैसे काली हाट सामने चेक करो काला बादल ओए कलूर कोट आज बड़ा मौसम बनाना है इधर तुम चेक कर सकते हो। इस बाद हूँ मैं तुम शहर वाली साइड दिखाऊँ कितने सामने देखो सारे पे बाहर आते घर चलिए घर मिट्टी हो लेकिन मजा तो आसी देखो भाई लसपन शुरू होती पई छोर चिक्कर जड़े हैं वो घर वापस आते क्या बते करेंगे भाई फिरते बदे भाई ये आते ना तो फिरते बदे मौसम जड़ा ना बड़ा सुहाना बना पड़ता है भाई कैसे बनाए सो आज कुछ दावत ना बनो हलवा नहीं
کیوں بریانی بنائیں بریانی بنائی بریانی بنائیں بھائی انہاں میں کہ دعوت بنائیں تھے اون کیمرے دے وچ انہاں میرا ادھر ویتا لیکن انہاں آکھیا بھئی بریانی وغیرہ بنائیں چاسا سی مزہ سی موسم جیڑا ہے نا موسم بڑا چاس کریندا پیا ہے میں کو تو بڑی چاس آندی پئی ہے بارش اللہ کرے بارش آوے اندھاری تو پہلے دعا منگو شکاری کتا دکھا میں بھی کیسے دکھاؤں شکاری کتا تو دکھاؤ کیڑا بھائی شکاری کتا یار پر کرو شکاری کتن کیا کریں دے شود وہ مجھ سے ٹرتا ودا یار نہیں پر کرو بس ہاں جی آؤ بھائی شکاری کتن پر کر یہ موسم چیک کرا یار ہیلو موسم چیک کرو موسم تو بہترین ہے نا موسم تو کیا بات ہے لیکن اتنے یار کیا کریں گے بھائی میرے کوشش کریں تھے کیمرے چاون دی لیکن آ نہیں سکتا کالے بہت پتہ نہیں یہ کیوں آ گئے کرو اور کالے بادل کو موٹر سائیکل لگ رہا ہے تلے نہ لگا اندھار بھائی شروع ہو گیا نے تھوڑی تیز اندھاری کنے یار موسم کا چیک کرو اندھار دیکھو بھائی خیر مٹی بھائی بڑا مشکل ہے دے سامنے چیک کر سکتے بھائی اندھار سامنے بھائی بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اندھاری تو سڈے بہت تیز طوفان آئی کی منہ سر دیکھو جی ہاں جی ہاں چراب یہ بھائی چلو لے گئی بارش بھائی شروع ہو گئی ہے مٹی شٹی جی ہے نا وہ کوریج ہو ایسی امید ہے کہ بھائی بڑا اندھار اور بڑی اندھاری ہے بارش ہو گئی ہے بڑی چس آندی پئی آ جاؤ بھائی تو بھائی بارش دے بڑی مشکل تو بعد گھر پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد ہوں میں تو یہ دکھاواں کہ فضا تے اقصا تے عشاء دے کام فضا دیکھو سامنے بھائی دھند کھڑوتی بارش دے کہ جو دھند کھڑوتے ہیں اقصا نال دھاندی پئی ہے عشاء بھی ترہی شکر دھند کھڑوتے ہیں بارش دا بھائی مزہ آندا پیا موسم بڑا مزدار ہے یہ دیکھو انہاں دے تلیاں دے کم چیک کرو ہوں یہ دھند کھڑوتے ہیں یہ دیکھو انہاں میں تھوڑا کیا دکھاواں میں آپ ہی بارش دھاندا پیا ہاں بارش بہت ڈگ تیز آئی ہے کلور کوٹ دے علاقے دے وچ نا طوفان تے بارش جتنی تیز آئی ہے میں بیان ہی نہ کر سکتا دیکھ سکتے ہو بھی اس ٹائم جدہ بھی موسم خراب ہوتا ہے
اور فضا اقصا کے نال حذیفہ بھائی دے مخار سامنے چیک کرو حذیفہ بھائی چیک کرو نہیں حذیفہ شرم اے فضا سردی لا پہ ایسی کیا کریں نہ کھڑوتا ہے دیکھو بھائی ایک خوش تھی پہ فضا عشاء اقصا کے نال حذیفہ یہ دیکھو بھائی کیا کریں نہ کھڑوتا ہے ہم دیکھنا دیکھ گنو بھائی میں تھن باہر گلی کا ماحول چیک کرانے نا اج تھوڑا کچھ چھوڑا چھکرانا لے لوگ بنا بارش دا مزدار اور کولر دیکھو سامنے سارے پرنالے باندھے کھڑوتے ہیں بارش اتنی آئی ہے اس ٹائم اجاں بھی یہ تو سامنے ہوں چیک کر سکتے ہو میں گھر تو باہر گلی تے آ گیا تو سامنے گلی کا ماحول دیکھو تو میں سلپ تھی نا کیونکہ میرے چپل جڑے ہیں وہ ہیں فوم والے سامنے میں تمہیں دکھاواں بھائی چھوڑ چھکر بھائی بارش دے انجوائے کریں دے پہ ہو تو سنا بھائی کتنے رہنا ہے آج کل کتنے اے بھائی میں بلے رہنا ہے بارش دی انجوائے کریں دے پہ ہو بابا کیا کریں وتا کہیں بارش آندی نہیں میں بلے وتا اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ کلور کوٹ کہ بھائی میں بلے بارش نہیں آندی کلور کوٹ آؤ نہیں تو بارش آوے ہاں جی کیسے اے بھائی پاپڑ اے حمزہ ودے حمزے نالی ملاقات کرو سامنے چیک کرو بھائی یہ سارے دھاندے دھوندے ودے ہیں بارشاں دے کیسے ہوئے کیسے یا میں بھی بھائی کچھا پائی ودے نا سامنے چیک کر سکتے اے چھوڑ مزاقیہ ہے لوگ بھائی بارش دے انجوائے کریں دے ودے ہیں اساں اپنا ولاگ بنائیں دے ودے ہیں دیکھو سامنے منڈے شنڈے سارے میرے بچو ہیں ولاگ دے وچ آن واسطے لیکن بارش ہوئے خیال کرو بھائی میں آندا پیا میں بچوائے تھے لیکن ہوں بارش والا تو یہ دیکھو سین میں بارش دے سین سامنے چیک کرو دیکھو سامنے اے بھائی کیا دا پیا حمزہ موبائل ہے واٹر پروف ہے بارش دے وچ ایویں تے چاہیے دے ایویں نہ چاہیے دے واٹر پروف ہے نا ہاں جی عادل جی نیٹ نہ لاؤں نیٹ لا دے یہ مزہ آتی بڑی چاہ ساتھی ٹھڈا موسم میں ہوگا ہاں حمزہ کیا دیں تم ادو بارش ادو نیٹ اوئے اوئے بد راتی حلوہ بنا ٹھیک نہیں ہاں سادہ محلہ ہے نا ایک بارش سے زیادہ ہی ترسا پیا عوام میں تم چیک کراواں ایک کو کمران ہیلو یار کمران منہ تو دکھا یار ایسا ہی کو یار میں کو نہیں سمجھ آتی بھائی اتنا شرم کیوں کریں ہیں سامنے چیک کرو آج جڑا ولاگ بنا تو ڈھونڈا ہوتا نا اوئے 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 آج مزدار ولاگ بنا آج بہت چاس کریں گے بھائی ماما ریتو نال آج تھوڑی ملاقات کرنے 6 مہینہ کے بعد السلام علیکم اے بھائی بارش انجوائے کریں دے ہیں یار ایک منٹ اے یہ مسئلہ ہے یار آرام نال پیش ہے یار آرام ماما ریتو بارش سے انجوائے کریں دے یار گل تو سنی کر رہے ہو اور یہ نا اے بھائی بارش دے وچ انجوائے ہوندا پیا بہت چا سامنا مزہ آونا لوگ چڑھے اساں تھانوں ایک پتلے دے چھوڑنے دی ملاقات کرو سامنے چیک کرو جویں کہ اساں تھانوں اپنے گھراواں دوستاں پر جڑے میرے محلے دے دوست چھکر ہیں نا چھوڑ چھکر دوست ہیں میرے جڑے انہاں نال میں تھوڑی ملاقات کرائی سامنے دوست رہ گئی آئی آدھے ہوں بارش والی میڈی تے اشال دی ویڈیو بنا ہاں بھائی مزہ آئے بارش دا ہیں چاس آئیے نا بڑا مزہ بہت چاس آئیے مینو تو بہت چاس آئیے بارہ ولاگ سارے جڑا نا آج دا بڑا مزدار ہے تن چاس آئیے ہو کتنی بہت چاس آئیے بہت چاس آئیے آکھے سامنے میں انہیں اپنی گلی کے وچ کھڑوتا انجوائے کریں پہ اللہ دا بہت چاس آندی پئی اسد تے میں جو ہیں ایسا نا کزن اپنے انجوائمنٹ لگے پہ ہیں سامنے ادھر ووڑ چھوڑ چھکر بھی پڑوتے ہیں ادھر نہیں بھائی آؤ تُساں ٹھیک کھڑوتے ہو تُساں شیطانیاں کریں دے ہو بھائی یہ چھوڑ چیڑے کھڑوتے ہیں یہ شیطانیاں کریں دے یہ میں گھلوان شکر ہے میں بات کرنا کرنا چکتا رہے جب عشاء
شادی پہ شام کو واپس ملنے مت کہ چلو گھر اوے چلو چلو گھر چلو چلو گھر واپس نہیں آنا باہر نکلے اندر موسم خراب ہے بجلی شارٹ ہو رہا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بچہ سلپ ہو سکتا ہے امجد آئے ہوتے امجد کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہوتے بارش ہے انجوائے کریں ہوتے بڑی مشکلوں نال کلور کوٹ بارش آئی ہے نا ایویں گل ہیں ایویں گل تے تو ہن کیا کریں ہوتے بارش گھر بیٹھ ہوئے لازمی تے سننا تھی ہونا بس ٹردے پھردے گزارنی ہوں زندگی اچھا ٹور اے بھائی یہ تو زندگی ٹرتے پھرتے گزریں اوے کھمبے ہاتھ نہ لاؤ کھمبے ہاتھ نہ لاؤ چلو کھمبے ہاتھ نہ لاؤ گھر چلو بھائی دیکھو بھائی بڑا کیسے بھائی اللہ رشتے نال تو ملاقات کی تھی لیکن کمرہ نا چلو گھر چلو 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 گھر چلو اندر بنو دروازہ بند کرو باہر نہیں آنا چلو نہیں 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 ہٹنا اے بھائی میں باہر سرینگر میں تو باہر آ میں کیا کرو تا ہوں میرے نال چھوڑ چھکر جڑے ہیں میرے سامنے پیچھے گیٹ نظر آندا پیا ہے ایڈو امجد کھڑے نال اسد کھڑوتا ہے کیا نام ہے تیرا ضیاء اللہ ایک بھرا دنا زکا اللہ دوسرے دنا ضیاء اللہ ہیں بھائی بھرا اسد کدے میں پیا ہیں بھائی ہوں سامنے سونے ایک اور سین گن کے دکھاؤں میں اپنے گھر کے باہر کھڑوتا نا تو ادو سامنے چیک کر سکتے ہو بھائی سورج نکلنا بھی اتنے درختوں دے تو تھوڑا نظر آتا پیا اسی پہ شروع ہو گیا ہے یہ خدا دی قدرت تم چیک کر سکتے ہو بھائی ہوں اتنا طوفان آئی تو 5 منٹ بھی پورے نہ گزرے سن 2 منٹ تو بعد دستی اتنی شدید بارش آئی ہے چھویا جس کو چھویا تھا نا ہیں چھم والی بارش نہیں ہے نا ایویں گل شام والی بارش اتنی شدید آئی ہے میں تمہیں بیان ہی نہ کر سکتا اور فکس 10-15 منٹ تو بعد سورج نکلنا شروع ہو گیا یہ بھی ایسا تمہیں سین ایک گن کے کہنا بڑا مزدار ہو سی ہوئے ہوئے بجلی لسکتی پی ہے ہیلو ایویں گل ہاں ہمیسے نال بھی ایسا تھوڑی آج ملاقات کریں گے پہ ہمیسے ہی میں نے کافی دیا تو بتا تو میں نے یار بلاؤ کے کہنا اس نال بھی تھوڑی ملاقات کریں گے تو سامنے تھوڑا ایسا ملاؤں ہمیسے دنال ہمیسے جڑا ہے نا وہ بھی میرا کزن ہے یعنی کہ اسد دا بھائی ہے ہمیش بھائی کیا حال ہے کدے پھرتا ٹرتا بتائیں یہ پہلا شخص ملا یا جڑا نا کہنا ایسے کپڑے بچائی ہوتا سننا کوئی نہیں بتا نا ہمیش میں کہ کدے میں نونے میچ تے میں اندر پیار سے نونے میچ تے میں اندر پیار سے اچھا بات جگ کھڑا آ گئی ہے ہاں ورنہ کہ ہن بارش آ گئی ہے ہاں گھر ہن میں اندر پہ کپڑے چینج کرنا میچ سے تھی تو گالی سنیا نا میچ تو میں پیا میچ کا پروگرام کینسل ہو گیا بارش آئی ہے نا تو طوفان تو بارش جو آئی تو لگا میں نہیں کیا ہے نہیں بھائی گیم نہ تھی گیا اچھا شوق پورا نہ تھی میچ کینسل ہو گیا ہے کینسل ہو گیا میچ بھائی کینسل ہو گیا انہوں کا چلو بڑا مزہ آیا اسی تھانوں حمایت دیا گلاں سن کے یہ بھائی میچ کے شوقین ہیں میں تھانوں گلی چ اپنے گھر کے سہنا پیا ہم کہ بارے کالے بادل وقت طوفان یار چکر ایک منٹ کالے بادل طوفان بارش آئی ہے بڑی شدید اور اس تو بعد سین دیکھو پہ جڑا گلی چ میں تھوڑا اپنے گھر کے بول رہا تھا سامنے چیک کرو کتنی دھوپ نکل آئی ہے دیکھ کے لو سامنے ساری دھوپ ہی دھوپ آ گئی ہے بھائی بات دوبارہ آ گئی سامنے میرے نال چھوڑ چکر ہیں بڑے ہی شیطان قسم کے ہیں سیاح سچ آخ ہے شیطان جہاں نا بچوں کی پناہ من گیا میں تھوڑا انہوں نے کام چیک کراؤ یہ دیکھو یہ دھوپ نکلی اندھار ہے بارش آئیے تو بھی انہوں نے ہاں مزہ آئی ہاں مزہ آیا اللہ میں رب رہی اتنی بارش تیرے سینے تے ٹھاٹ نہیں پہنچائی کیوں تھی آئی ڈندی ڈندی تھی گئی ہے کتنے 5 لاکھ روپے کی مارتے ہیں ایک منٹ یار صبر کی تکڑو یار میں نے دسو بھائی ایک کون ہے کٹی ہے ڈندی ہے تو کیا کہنا چاہتا انہاں دے بارے کٹا دکھائی کھانا ہوں اس نو آتے ہیں ہوں میں نہ آکھ سکتا میرا دوست پھرا ہے یہ میرا نادر ہے نا وہ آتا ہے کٹی تو یہ آتا ہے میں کیا دکھائی کھانا
भाई ना गुंगी उधर में कट्टा दिखाए थे बस तो कट्टी सब्जी सामने चेक करो भाई ये भाई खट्टी कट्टे तो रोला तुसा कर सकते हो कमेंट करो जो हाँ जी ओए 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 बड़ा यार सीन है बहुत ज्यादा देखो बड़ा प्यारा सीन है यार पहाड़ के पीछे इतना सूरज मन लगता है उस साइड पे बारिश ही कोई नहीं पहाड़ के दूसरी साइड पे हैं भाई इतना खूबसूरत सीन है मजा नहीं आता पिया ठड्डे कद्दू कैसा ठड्डे कद्दू किन्नू कट्टी वारत नहीं आती पाई गरमाइश की दिकड़ी वारत नहीं आती पाई खाए लंबा कद्दू ते वाते गुंगी बन गई यार मैं हूँ इन्हों के मजाक देख सकते हो किस किस्म के किस हद तक मजाक के आराम नाल एक मैनू कोई सीरियस गाल करो भाई ये तेकू कट्टी क्यों है और तू नहीं भाई ए ना तेन कट्टी क्यों है तो तू इसमें कट्टा क्यों दिखाई खड़ा मैं समझ इस गल कट्टा इनु मैं इन दिखाए खड़ा ये गुंगी किन्ने समझावा पर कट्टे के कट्टी है अच्छा तेन किन्ने पता लगा भाई ये कट्टी है ये कट्टी है तो पियो आके मैं नपी हम कच्चे चू हाँ ना झोटा पिए ने फरमाना अच्छा यार तेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है तो यार छे में ते ये तो समझी बता बेस्ट बिस्कुट समझी कड़े पीवे ने ए भाई खुद आ यानी कि तू कट्टी है हैं यार ये तो गलत गल है यार ये क्या है ये तो अपनी बेइज्जती आप करेगी ऐसा थानू काले बादल तूफान बारिश उस तो बाद सूरज तुसा खुद डिठा मजा आया उस याद ते व्लॉग अगर थानू बारिश वाला सारा चंगा लगे तो इसनू लाइक करो शेयर करो अगे जड़ा इसनू लाजमी शेयर करो मैं एक दफा दोबारा आदा पिया सानू सपोर्ट भी करो कमेंट अच्छे अच्छे कीते करो नेक्स्ट व्लॉग थानू दिखा कल बड़ा मजेदार है और ये खसूसी में रखी पिया तो कुछ ऐसा मैं जिवें कथवां दसंदा पिया भाई बड़ा ही जबरदस्त हुण सूरज निकला है अंधार तूफान बादलों तो बाद सामने चेक कर सकते हो कितना चमकदा खड़ोता है और पीछे होर थोड़ा सा सीन चेक कराऊं इस साइड तो हुण बादल आ चुके हैं सारे तो ये पींग जे हुण बन गई है सामने चेक कर सकते हो इतने इस साइड तो वहदी पई है देख गिनो सामने पींग बनी खड़ोती है इसनू भाई मैं बुजुर्ग एक हमारा खड़ोता है पितरेर भी थी बुजुर्ग भी थी उस मंडे से इस चीज़ का नाम पींग है तुला के ना इदा पींग है ये केड़े दौर तो सदी ते आंदा पींग ये काफी अरसे तू देख सकते हो भाई काफ़ी अरसे तो इसन सदा वेंदा सामने दूसरी साइड ते नजर आंदी पे उसी पींग इसन सदा वेंदा पींग वे रंग पंगे सामने चेक कर सकते हो इस साइड ते इन आके ते इधर इन घरों के उत्ते सामने ईशा भी आ गई है वाला वापस मेरे कोल कौन बैठा है तेरे दोस्त मुनीर ये भाई तू तुले का दोस्त एक बैठा है सामने सामने भाई ये देखो भाई ये तुले का दोस्त जड़ा ना मुनीर असों तुने कैप्चर करने की कोशिश की थी पर हो गया पहले उन्होंने तुले आके भाई इधे हाथ कर भाई हेलो इधे कुत्ता दिखा भाई ओए तुला एक केड़ी नस्ल का कुत्ता है भाई हैं केड़ी नस्ल यार तेरे जो है तक पता ना होती ताजी काठा कुत्ता तो हम चेक कर सकते भाई ए केड़ा सूरा वाला कितना वाला किस वाला जी गिदड़ा वाला वाह भाई वाह कह दौर में तुला भी रखता रहता है ते और तुला हुन क्यों में छोड़ देते यार खत्म कोई दौर होंदा भाई शौक 15 साल हो गए भाई शौक नूं सामने चेक करो तुसा वीवर भाई पींग बन चुकी है धुप निकल आई है बहुत ज़्यादा ये चेक कर सकते हो जरा बादल पहले इस साइड ते हाई और होने लगा गई इस साइड ते ये सामने हुण ओके अल्लाह हाफिज़ वीवर तुसा सारे अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है जी कहना सब्जी वाला चाचा होता भाई सब्जी वाला सामने असा भाई सब्जी वाले तुला भाई सब्जी वाले ने कहना चाह वीवर ओके सर को सपोर्ट करना है लाइक करना है शेयर करना है